TV West nehinda we barachiri nito program ya SISIIMUKA tuchino muntu jendo misho no basa kutwengita ha Facebook TV West nehinda hamwe na Twitter @TV West UG omura magwitu turi muntu gamba aha kubaisaho obushwere bw'abatarikutuura hamwe n'ingashi managing long distance relationships nizibaska ningatizo kubaska and of course tuine Omuhuumuriza omukyara Kyomuhangi Grace Korutaro na kwakira omustudio za TV West banzora musaba kutureba webare kunyakira mutebekanisa wa programu kandi abari kutureba n'abakira kandi mwebare twaro bwire bwanyu kubasa kuhurikiriza kandi no kureba ebintu byakubasa kutwera na mnongo mukombeka maka agatebekine ekintu kya long distance relationships nikibaska ningati kikubaska nikibaska konka nanisha bangu tubanze tukireba mu muringo ogu kutukugamba abantu abatatu bakundine konka tubatwire hamwe hazitwa omukuguka omukwegemja n'imbarize y'abantu hariho omuntu ningasha abantu omukazi n'omushija batwire hamwe konka obu batwire hamwe nubarara hamwe nubatuura omu nju emwe nangu nubarara n'omu kitanda kimwe bari omu kishengye kimwe kwonka emotionally ninga emitima yabo eri nk'omwe ari aha ondiijo ari nka South Africa abo nabo bariyo kandi hariho aba omwe ari Kampala ondiijo ari Mbarara nabo abantu bakonsideringa nk'abari omu bushwere kwonka batahikine batatwire hamwe kwonka oshanga ng'obundi emitima yabo nebasa kubegizireki hariho ab'emitima yabo ehikine kwonka hariho n'omwanya distance erikureetera nabo emitima yabo etabasa kuhikana so nanisha bangu ekyo tubanze kitetegereze tumanye ngu abantu mbabasa kuba batwire hamwe kwonka bari omu long distance relationship ekyo kyosire nkibaho munonga bari omu long distance relationship oshange ngu nangu nebyo bari omu long distance relationship bakukora naba batwire hamwe mu nju emwe nibyo bariyo nibakora so twani tuganiira ekiganiiro eki nanisha bangu boona tubahwere nicyo kikutuma abashwere bahikari ejo point kugira ngo kabuko ni batura omu nju emwe twena turi muri Mbara twena tutura akaceka konko shange bitekateko bitu bitakwatagana nicyo kikuretaho ekyo kubanza aba omukutandika omwe nabasa kuba yabira atakwenda atakunzire mutahiwe konka habwenshonga zitari zimwe na zimwe obundi omwe nabasa kuba yakunzire akamatogu nwenda abe nawe ondiijo omutima gutagizire ki gutariyo so oshanga ngo no batura hamwe emitima eketakwatine kuruga omu kaine no kuba tubakoze lokashanga byakagato omuntu akahinduka ukabura yakutama toine kagenda already wamuzalira abana toine hokutandika okajoto waire kamani amwese mbwe omuntu yabura kuba mwesigwa na mnonga akatandika kuza kuronda abakundwa abandi so obwesigwa bwaburamu obwesigwa trust hati emitima netandika mpora hati bugumani bikanye haze ekyo kije kiretaho no kugira obutiikirizana konka tutamanya okutwabumaraho haze ohurira omuntu nagira ati nanka nkamwesasira akora ebye nanye nkora ebyanjye nimurebesa misho nukwokwe so ezo ni zimwe red flags ninga ebintu ebikutworeka ngu abantu aba nobu hamwe konka tubagizire ki tubari hamwe buri omwe nakora eki buri omwe natwaza okuyayenda so bakareka kare buri omwe ari omuki kandi nyosire ndukurora kugira ngo amaka gangu hinga wayenda gangu hene gangu konko muntu investing amoshanga watamubwire watama emotions zawe konko mu bintu byango joto wayi
emirundi mingi kandi obuzibu bwo butushangire ebintu byeka ebyo munju yeka nibagira ngo tubabigamba heru hati habaho butikirizana konka abo kugira ngo mukworora abana nitworora ninga tworwa konka kwegesa abana ninga kuborekera kutukugira obutikirizana nitubumaraho tuta nitubasa kugira enshonga eyareta tutikirizana konka buri omwe yaheza kuzokwa kesotinga nitubasa kugaruka tushitame tugire konka nomanya ekineki kikangwariza kubi ninga eje enshonga obu yabireho katuru hamwe kantwija kuguma hamwe tukagimara tuta kumaraho butikiriza side omwe netegwa kwikiriza kuzo murosi bakakusinga okikiriza defeat okamanya oteki kyayanga konka habwo obusinge reka nyehinduremu omushema ninga abandi omukumaraho butikirizana omwe nagira ekiyaferwa n'ondiijo agira ekiyaferwa konka twena tureba ngu twaka rurengo rw'okugira ki rw'okwikirizana tugyeta compromise konka bingi byomwe nayenda abo kugira ngu buri omwe nayeyendeza buri omwe nanda kworeka ngu ninye w'amaani ate exactly nico kinayenda kuzana mayiso omubushwere sorry waba omugezi tokamara wabukabana kudata toine kwehindura omusuru ate eco kirabo izabagezi tukabasa bushwere hazo agezga obushema bwitu nubasa kubamwa amagezi abo kuba obushema inukoti chanchi manyisa ngu nimbasa kwechureza hokache konka ntunge chinkwenda obwe nuba butari bushema obwe nobwenji ngagari amagezi munonga so tuine muna n'aba bantu abarahari ahabwe enshonga zitari zimwe na zimwe na munonga omu bwire obu harimu kukora n'okuronda okuturabeho okuturabiseho amaka gaitu okuturabiseho abaana bitu n'okuturabeho butosha so oshanga kyareetera ngu twena obundi tukatandika amaka turi kutuura mbarara konka obundi omwe yaba mukazi yaba mushaija yatunga omurimo omu mwanya ogundi ningashi ahabwe embeera zitari zimwe na zimwe omwe yacwamu ngu azegaruka kutuura omu kyaro agira ebyakorerayo so oshanga ngu ninga habaho kugaruka omu kushoma erigenda abantu bakaza kushoma so oshanga ngu habaho enshonga ezareetera kandi nungi ezareetera ababatwire hamwe kandi bakundiine buri omwe yazokwe so aba bantu nabo ntwenda tukabaho bakabisaho batamaka gaabo kimwe aha bintu ebikizire kuteganisa amaka ninga obushwere bw'abantu abatarikutuura hamwe n'obuteesigana obuteesigana kandi obuteesigana obundi nikireetwa ahabwenki kingi ninkigamba ngu obushwere bwona n'entandikwa mukatandika muta so omuntu kwarabe yagiire kushwera wakaba naronda omukazi w'okumwogeza ninga w'okumuteekera nono botato bunta Kampala yafuna deputy kandi nawe obu yagenda abo kuba yasiga orikumwogeza n'orikumuteekera n'orikumugorrera mbarara so obu yaza Kampala agamaani g'okubyekorera tagizire ki tagine so obu atagine naza kuronda oragire ki orabimukorere so hati obwesigwa bwagira ki bwaruga so kubutandika kandi nibutandika mpora obundi ondiijo atandika kwecengyera mutaahi we emitwarize ehinduka tutera amasimu agakora bize obire nateera esimu emirundi 3 omu izooba nyenki akarabura hati emirundi 9 ekiro numa batakikwata amasimu batuteerera akasheshe batujambire mbyame esimu tinjihuriye so obwesigwa butandika kugira ki kurugaho ekindi so obwesigwa ebintu kimwe kyakubasa kwera abantu abakundiine kandi bari hari n'obwesigwa bati none n'omuntu yaza kubura kwesiga hina hakubatandikire nareba wahinduka
ninga nana muntu wako bane ayebuza tebi yana bukora twena turiyo murimbara kandi yayagire Kampala abamwe no kiri kityo kwonka abandi ombiteekateko byanje nyine muki abo kuba one kugira ebintu ire ni impurra experiences z'abandi kushitama oguyangamba omukundwa wo kwatwire natwaza hati byona mbijuza nkahe omutwe so yaza Kampala mbwenu nawe yaza kutwaza nkabari yabuntwire ninjira ki so no hatina kiruho konka wo kugira ngo umpurikirize bingi kandi obunabuhurikiriza tibirungi kandi obwongo bwitwa kubukoze ekintu ekyo guma notamu hati nikijaga bamazima hati omuntu agatwara nkamazima gonyine hati oshanga nawe ari kugira ati obwatarikutwaza ati nchumanyisa ngo aineyo ndijo wagizire ki watungire ebigambo ebitwishuza omu mutwe gwitu omurimo okuhumuriza omuhuumuriza omuntu nkogwe ntumuhwera omurimo rutukweta ngo we restructure the thinking umuterezo bwo gukana teka ebintu byakuba nagamba tabyineho ki tabino evidence taine bami konkanda bangambire mpurire akashi bakajambu a woman's instinct obiro nebeshye hazo bundi neba instinct nebeine ahiyabiya naho bangambire ki ninga shabanyetorire bono batwaza bata so kunkuba nindebo bunda bunkukora nabo nibachitinga so na manyangu no wanje hari nagira ki na cheating so gaba mazima hati obundi otandika kwachuzinga omuntu omuchata kugira ki echata kukora nimanya ariho omuntu omwe akangira ati mbwenu omukazi wanje yemere nagira ngo ninkwana reka nkwana agambire cyamazima agambe cyamazima nindida akakikora so obundi ebiturukurra nitwetaga ngo tubanze tubifutane ochechumintirizeho ochwizume amazima garo nigo kandi abingi hine n'emizembe itwine eyo kuforowinga omuntu nomutaho spy hata ogwo oworiyo noteekaho ngo agume nacondoza omukundwa wawe no we nateekateeka ki ahubwo kuba wampa omurumo nimba nyine kugira ki kugukora so wangira ngo ngume kurebere omukundwa wawe hariyo naze cyariyo nakora obwire nibuza kwikoshe ngu either kuntenda munywani wawe echo ntiza kwita omukago so ninyije kureba ngo nakugambire cyo kwenda amatuga we kiga kwenda kugira ki hurr so ebyo byona nibiretera obwesigwa bwagira ki baruga so emirunde mingi hari haba kukora enshobi konko emirunde mingi noshanga ngo nitwe abariyo nitubasindikayo omukoreze enshobi bariyo nibakora so enshonga y'obwesigwa n'enshonga nkuru munonga omu bantu abashwerine konka batarikutuura hamwe kumanya ngo bwarabe yagenda izoba rya sande nagaruka ha weekend omundu omurinya nkahurura nyine mwo kweyesiga ngo buyagenda uko yagera nuko kwaragaruke nuko yaragaruke kandi abandi nibecengere bari gukora atabundi abe ninchukora nakashwe n'abahati nawe n'abahwati hati ebyari gukora konka inabo kugenda Kampala nabo bakamara ya mezi mukaga kandi uri kumanya tano babine breaks mu weekend nabasa kwija ore yamara ya mezi mukaga aha echo nchitureto mu nshonga ya kabiri communicate niturizana empurizana yitu nk'abashwerine ryeta kandi turukuza kuhika rurengo rwo kugenda rwo buri omwe kuba azahare empurizana yitu ekaberyeta ahubwo kuba hariho n'abari kugenda ari kucomwatere kandi ndondo murumo ninga nduga ahubwo kuba ndiyo nimpunge birinkahe nabirimuka ne escape nugwo muringo gwakumanya ngo nabasa kutura muno mukundwa we bar hamwe
omu businge n'omu butebekana abo kuba batura hamwe baturana barwana so acho mwatereka nkwata omuhanda nzireki ndondo omurumo nzogwo mbe niyo natura so empurizana yitu nk'abashwerine eryeta n'amazima hariho omuntu arikugenda akamara emyezi 6 ninga omwaka konka nimanya enshonga habwenki atagaruka nimanya programu ye obundi hine ekibiireho obutikiriza n'obutabiireho abo kuba hakubaho okutandika kuchompana kana atere esimu kotagikwata obundi obwo otagikwata yari omu rukiiko esimu niziba zitakuba kuza kampala esimu zitu zitakirabamu ati twebuuza habiireho ki tibine netiwaaka mwana hati kankubuuze omuntu towasiiba nawe obundi tuwarara nawe kandi tokumana programu eyi yagizire ki yasiibire nayo obu yateera omu ihanga atagikwate ahi yagitereranye ekiro enduru wagitandika kana ateera esimu kotagikwata waba ori ahari ki manya biiha hati wanterera ndi murume esimu ningikwata so ebumwe bakukwata simu itwite twenyine twine kwechekinga emitwarize yanje ryeri emirundi mingi abashwerine nitukunda kucwera batahi bitwe manje nanka nuwari omu nshobe nanka nuwe yakora kubi nanka nuwatwaza kubi kwonka iyo ko kwija omuhuumurize ninga omu counseling tugira ngu amisho takagatira ari mutahi wawe iwe nk'omuntu oretira ota mutahi wawe yatwaza nk'oku yatwaza haza emirundi mingi ntushira kureba kwebwe enshobe ziitu n'obukaakura kakye ninkunda kuhecha kureberaho kya parafini nobasa kukwata edomora y'amaizi gari clean gatine enshonga konka wata mwitondo rumwe rya parafini amaizi gona nigahinduka nigatandika kunuka mu parafini so na n'omu bushwere tari kugira ngu nyowe ndi murungi nyowe ntwaza gi apana mutahi wawe yanatwaza kubi iwe omuhwerirota kutwaza kubi contribution yawe ne so obundi kuteera esimu atakugikwata ntakamuyombise ntakamuvunanire ntakacwire manja ngu takukwata simu nyowe muretiire nta yabura kukwata esimu noshangiye oburu bwo kuteera esimu notongana jato wayerizo niyenda ubusinje tinkwenda kuteera omutu ahi yasiiba tokumanya byasiibayo obundi yari cyaro yasiiba nayirukanga n'embuzi na n'abaana omutwe gwagizire embuzi zayo namanya ki yasiiba wace yamanya omutwe gwajwangukire hati ninga esimu yagisigaha yagira byaza kukora abashisha bingi nibagira ngu esimu z'abakazi zo ahi yagwasa nuhaho yashanga missed call obundi nezo yatina no kwaragira abo kuba obuhire nakimanya so oshanga ngu communication abantu abashwerine batarukutura hamwe okuhurizana nikikuru n'enshonga mpango kandi n'omu bashwerine abarukutura hamwe okuhurizana okushitama tukaganiira kandi communication tayine rubaju rumwe communication no kuhandisana ogu nagamba n'ogwagamba ogwayikiriza kugira ngu tuhika kwikirizana so ambashwerine twani tuganiira kagira ngu erizooba ndi busy ni mukasha 12 nagamba n'omukundwa wanje namugira ngu izooba eri nyine ebyokukora bingi nyine enkiiko nyingi ningashi amashanyarazi tugabireho tinyine muriro so mutahi wanje kumuhereza obusinge kumanya ngu ahari Omuhuumuriza hariho abantu abokushanga bo when tibine ability yo kugira ngu having a mature conversations watu na defending ngatura defend wetakakoraga omushango nakacha ko kunje tukonke neki nana enda ye defending abantu kabona babagumire communicating nabo
omuntu nk'ogwo nabari atakweyesiga tukugira ngo obwire bwingi nabari omu nshobe kwonka tukuba nitworora abaana tubareka ngu tubashemerire kwikiriza enshobi hati abaana batandika kwerwanaho so oshanga ngu n'omuntu obwo ariyo nayerwanaho ariyo nanda kushwekyerera enshobe ei yagira ki kwonka abantu abashwerine ni kikuru kwihika aha rurengo rw'okwikiriza ngu niyo mweremwe omu nshonga egi kandi emirundi emingi noshanga ngu mutahi wawe we nabaasa kukwera kurugayo so okwikiriza enshobe nigwo muringo gw'okubanza gw'okubaasa kugirigamu akuba nanimanya ngu tindi murungi omu kugamba so mutahi wanje we naba murungi emirundi emingi noshangaho oryo mweremwa we mutahi wawe nabaasa so niwe yakubaasa kukwera ekiganiro kikabire kiringu mukyara wanje mwami wanje okampwera ota kureba ngu nyo naguma nanye ni communicating nitugire ekiganiro kihurire emirundi emingi kikabire nikiba kirungi kugira ngu mutahi wanje yari omweremwa nyowe ngu mise ninkore kishikire we nobwo atakwenda kiganiro nyowe tiine kikumpenza nanimbaasa kumugambira eizooba ninza kukora aha n'aha mbaasa obutagira bwire bw'okugira ki bw'okuganira niwe andekindi omuhuumuriza wagamba kintu kya communication noshanga obwire obwingi kukira munonga nk'itwe abakazi abokushanga oruvoko nobaasa kwe-expressinga wageza okugamba omwe bateekateeka ngu wagira amaani mingi mwaza kuba abashaija babiri omu nju nikirugirira ogw'omukazi oruvoko nogamba ota wagambisiira kaki kandi wagamba mu mbeera ki ahabw'okuba abamwe n'obukugira ngu twenda ngu tugambe tucommunicating konka tukumanya ncommunicating enta kwarabe hiine ekyabaho kitanshemeza ninga kinkureba ngu tikikuntwariza gye tinkwisha kukigamba obwo omuntu yakikora ahabw'okuba niza kuba nkiri emotional nkiri omu feelings so nimbaasa kubanza kwikiikana nkatuuza nketa omukundwa wanje nkamugira omwiraka ryikiikiine rituurize nangwa obundi twaheza kurya nka kyakiro nungi ninga twaza omu mwanya murungi nkamugira nti konka kokutwaza oti nooti tikikuntwariza gye wimuka omu kasheshe izooba rikarenga ntamanya okwori ntamanya okwosiibire obundi notuura wenka omu nju nkateera esimu emirundi 5 mpurira omutima nayerarikirira ngira ngu obundi hiine ekyagira ki omwiraka ryikiine ntuurize omuntu abaasa kwetegereza kandi kwakwetegereza abaasa obutahindukiraho edakiika egyo kwonka mpora oreeba yatandika kurugayo so abantu abashwerine ni kikuru kumanya ngu nagambira mu mbeera ki kandi wanogamba n'omuntu wawe n'omumanya hariho obw'okumanya kwonka okwiyangarukamu embeera tizigizire ki tiziterire waya tizirikye mbwenu conversation ngireki obagirekire noho yikwenda tutandikira okwe twarwa omu kahumuro we bari wakiri niitwe ya programu ya SISIIMUKA tukiri omuntu tugeze okuri oku twakumanaginga relationships ziitu kukira munonga zaziri omu long distance okubaisaho obushwere bw'abantu abatarikutuuraho hamwe niyo emboozi ei twine kandi twine omuhuumuriza Kyomuhangi Korutaro katuze omu kahumuro kakye nitugaruka Nehinda kurukayo mu kahumura ako tukino Omuhuumuriza Kyomuhangi Korutaro turi omuntu okutwakwasa kutereza amaka gitu hamwe n'emikago yitu obwahati turi omuntu gamba ha nshonga yo kubaisaho obushwere
obushwere bw'abantu abatarikutuura hamwe kandi koko yakigamba ari okushangana muba muri omunju but emotionally muri apart temukwatagana twagamba kintu ekyokushanga tokwesiga mutahi wawe obwesigo yaja n'ekintu kikuru munonga hamwe twazana communication omuhuumuriza communication twagamba ngu n'ey'amaani munonga. Communication ni n'enshonga nkuru omu bashwereine ahabw'okuba ahatari mpurizana abantu baba batakuhikaana omuntu kumukugamba mwongyera kuhikaana kandi okuhikaana nikutandikira omu mutima omuntu emitima yaaba enywanire ehikiine na n'okugamba na n'okucommunicatinga nibigira so enshonga y'okugaaniira enshonga y'okugamba hamwe enshonga ya communication omu bashwereine n'enshonga nkuru actually omu kucondooza okukozirwe nibagira ngu amaka agatakuhurizana obutahurizana niyo nshonga nkuru y'okubanza ereetiire amaka gashenyuka. So tutukubasa kugiima miisho tukubasa kubera kugiteekaho omutima abashwereine abakutureeba eshaaha egi nitubashaba ngu tutandikye kuhurizana tushitame tugaaniire tumanye eka yitu eriyo nitutwaza eka yitu eriyo neetoorahi kandi eby'okugaaniira nibiba biri bingi omwe naakugira ati bishinyongaaniire tukaganira kandi tukuganira tatu noyenda nkugambire ki kwonka hariho ekigaaniiro nikwo tikiine program izooba ryarenga rita omuntu akugambira izooba ry'okuryagira ki haza ko kumanya izooba okurya mutaahi waawe ryagenda niho orikutandikira kwihamu ebyo ebitagenda gye kugira ngu bwakuba bwarabanisamu mwagira ki mwabutereza kandi n'okwo yakuba yasiiba kwakuba hiine ekyamuteganisa ahabw'okuba iwe mukundwa we niwe ibega rye ryakugira ki eryakwegama so kwakuba hiine ibega eryakwegamaho oshanga ngu naamanya ati n'obu bitagenda gye nyina oraze kugira ki mpurikiriza so kumuhurikiriza mukaira nyenkyakara yumukayina amaani g'okugenda akakora ebyashemye kuba nagira ki nakora kwonka kwakuba hatabiireho mpurizana yasiiba aine ebimuremereire obundi yimuka yaza kukora bizinesi yakora iti yakoba mago iti yakora yigoba ryona zabarosi ninga bakasitoma tiija n'omu hata omwanya gw'okwija n'omubuuza oti izooba ryarenga rita kakugira ati noomanya eri izooba mbwenu ryagenda kubi obundi na transport nantagizire ki nantagiina ninga nasiiba kwezi n'ez'okugura kyamushana zagira ki hata omuntu owakugambira atyo omanya ngu embeera yaaba etaboniire obundi n'emigambire nayo yaaba etaboniire haza wakuina oburyo bw'okumuhwera giti nanyina omutwaro obundi nanaguza ekitooki mbwenu ndeka nkoherereza omutwaro nyenkyakara ogire ki otandikire ninga obundi owabura transport ninga owasiibakwo hatariyo nakugambira shaaha emwe kimanyisa ngu nabaasa kuba naza kugira ki kuraara kwe mbwenu hati waza kutwaza ota waza kurya ki reka nywe omukaru mbyame nanyinemu akashwari ninga kariya kasaana kunihira omuka reka nshigishemu ekikopo ky'obushera ngire ki oja tikwonka obundi naguza ekitooki naguza ebitooki nanyina emitwaro 3 reka nkohererezeho omutwaro mbwenu nogira ngu ogwo omuntu takuhurira yabagi amanya ati nyina omuntu orikunteekateekaho kandi orikunyendeza na nyenkyakare naija kukugambira n'ekikugira ki nyenkyakare kwarakore yakanyisa nyingi naza kugira teri izooba ryagenda gye reba nanyine yezi reka mbohereze mbure hakanyama nimwe mugire ki hateeka mushemerewe ekeshemere endijo shonga itu kutwakwasa kubaisaho Jemimah yitu
enshonga endiijo ninja kukigamba keeping short accounts, kumanya kugamba n'omurimo wanje eze shahandahi nyinoha niyo ninkora ki n'ekintu kikuru kumanya erizooba nakora ninuka kwonka nagenda nabataahi banje twaza mwanya nanka leka twaza kunywa akacai omuntu namanya ngu nyine nanka kandi nanko wakugira ki owarukumanya ningo bwatakumanya nanye ntwara obuvunaanizibwa bishobokera kuba oyine nanka obwokera kuba oyine Grace toijo kamureta nanye nkamumanya hatoshanga ngu nanimanya owoyine ekyo kireetera omutima gwagira ki gwayikikana obundi mbaasa obutatera simu za hihihi obundi mwamuri omu kigaaniiro kyakwatayo tokwenda kwimuka abamwe noobareeba barikugira kandi nababeetana za polisi gwe mutawaana yanteerera hatoshanga omuntu bagira ngu